uyu ni umufasha wanjye warakoze kunkunda sheri. Nyuma y'ibyo byose muri iki gihugu ninjye muntu Imana yashyizeho igisebo sinayivaho. Reka nkubwire aka kantu, mfite umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Haleluya. Umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Ndi mu bantu kuri iyi si ya rurema bafite umugore mwiza ariko mwayikomeye amashyi we. Umva uwo mugore wawe ni mwiza nuko i Kigali bazanye amatara, iyo batayazana ari kujya muri kisha inzu yose kabisa. Haleluya. Amina. Yes, usabwe gufashwa. Sibyo? Ufashwe kuko ndi kubona nta badayimoni bahari. Sibyo rata? Mana tugirire neza. Ave. Ngwanya urugamba rukomeye kugira ngire aha hantu. Sibyo? Yesu nashimwe. Amen. Ntavuze byinshi. Nitwa Basabose Joseline. Mfite umugabo umwe n'abana batatu. Ntuye mu Kiyovu cya Kagugu. Sengera kuri Methodiste ine. Niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi w'Imana kuko nge narahamagawe. Warahamagawe. Yes aba. Wayinkomereye amashyi ku bintu byose Imana yabizanye. Abafite indirimbo zose Imana yabatuzaniye. N'amashinunga, 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 n'amashinunga. Amina haleluya. Hari ibintu bigiye kumfata we. Kristo. Yerekeza ibiganza hano tumusabire umugisha. Tuvuge ngo Imana imuhe iki? Imbaraga ni iki? Kwaguka bibe kuri we mu izina. Ongeraho n'amafara. Imana imuhe iki? Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tuvuge ngo amen. Hanyuma turi kumwe n'undi mubyeyi nawe bicaranye. Wowe nafashe ko tujya gusa. Urumva? Nabindi reka haguruke dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Hanyuma uratwakirira n'umushyitsi mwazanye. Uradufasha kumupresenta. Haleluya. Uradupresentira n'umuntu mwazanye. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane. Amazina nitwa Kimanizanye Chantal. Narabakunze none nagarutse kandi sinaje ngenyine. Sibyo rata. Naje n'umutware wanjye namwe mujye mu bigenza. Kupure wayikomeye amashyi. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Wayikomera amashyi. Iyi kupure. Shalala tasala beleta. Haleluya. Nanya mu Misiri mbere ndajya nicarana na kupure. Amen. Ibi bintu biraryoshe ongera uyikomera amashyi nimba ntakirani. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Umuriro gwatsi. Imana nishimwe. Uyu ni umufasha wanjye warakoze kunkunda sheri. Ariko mwakongeye mukayikomera amashyi ku bintu byose. Amen. Amen. Mbabwira akantu kamwe. Turakumva. Uyu nguyu uyu mureba yavuye hano. Ku mavi. Nicyo bivuze. Nyuma y'ibyo byose muri iki gihugu ninjye muntu Imana yashyizeho igisebo sinayivaho. Reka nkubwire aka kantu, ninjyewe muntu Imana yabwiye ngo izaha inkwano bigera kuri finale. Inkwano irabura
ariko ntabwo ari uko yayimye, yagira ngo uyu munsi mbe mpagaze ahangaha. sibyo rata? Hari igihe udafite ubuhamya Imana ikakuremera ubuhamya. Imana ikuremera ubuhamya. Yereka none bonesa. Imana ishimwe. Hari abantu babayeho nta buhamya, Imana irabukuremera wabyanga wabyanga. Aba bantu muratubwira kabisa. Amen. Amen. Umuhanuzi. Bona n'umukobwa wanjye Bugande yaje ntago byoroshye. Ndumuvuga ubutumwa. Kese. Uko Imana ibishatse nibyo nkora. Nahamagawe n'Imana. Nukuri ko Imana narahamagawe. Ndashimira umugore wanjye yaje ahangaha, ndabizi n'umugisha kuri njyewe. Yaje ahangaha numva biranejeje, nanjye byagombwa konza ngo tuvuge Imana, tubyinire Imana, tuyihimbaze. Imana baha umugisha. Dufite umwana w'umuhungu. Dufite umwana w'umuhungu mwiza cyane. Sibyo? Njya mbivuga, mfite umwana usa na nyina. Sibyo? Mfite umwana umva kakano. Mfite umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Haleluya. Umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Imana ishimwe cyane. Amen. Urabona ni mwiza. Ndi mu bantu bafite umugore mwiza. Ndi mu bantu kuri iyi si ya rurema bafite umugore mwiza. Ariko mwayikomeye amashyi we. Yewe ururuko n'abazimu bafite. Yamaye. Haleluya. Buriya haboneka ingegera ijya kuzura umwuka. Bayimena. Umva uwo mugore wawe ni mwiza nuko i Kigali bazanye amatara. Iyo batayazana ari kujya muri kisha inzu yose kabisa. Natwe turi kubireba, Imana yaraguhembye. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Hari ukuntu Imana ikora ibintu ukabona ko ariyo yagize ute, ariyo yabikoze. Twerekeza ibiganza hano tuvuga ngo dushimiye abahuje. Erekeza y'ibiganza tuvuga ngo dushimiye yagize gute. Amen. Kristo. Nanjye mu minsi iri imbere ndi guhindura imvugo. Nuko mugiye kumbwira ngo ndabihorana. Ndaje. Ngiye kwivumbura mu minsi iri imbere. Ngiye kufunga baze na kupu. Imana tugirire neza. Amen. Ariko nukuri Imana irahari. Ubu nirinze guhanurira abantu ariko suko Imana itari kuvuga. Sinuko itabona papa Imana izakugeza kure. Tuvuge ngo amen. Kintu cya mbere Imana ikoze igukubisa inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Imana igukubisa inzu, Imana ije kuguhemba. Reka ndekere nta bindi. Uyu munsi ndabivanga nyuma aba bantu bose mureba bavuze. Kuko ndabivanga mugire ngo ndacome. Dasi ni pahe. Emmanuel arahari cyangwa ntahari? Etasike era dopla. Ariko Yesu aramwe ngo kuko yakubabaje, Imana yarabibonye guhembeye mu maso ye. Ba Manuel ni benshi. Mbese nani bagiwe ndabivuga. Ariko Yesu aze cyangwa ntaze. Wa munkomereye amashyi yo kabyara. Reka twakira abasore batwakirira iki? Abashyitsi reka dusabe Isaac.